Hagijingla kai final jong ke Saudi Super Cup apdeng ka Al Hilal percaya ka Al Nazar ka Al Hilal kala pendremno ya ka Al Nazar da sau gol laji gol de ka Al Nazar ke balapan ki ningkong ya gejar kata menit ke basau wala teb da kapten utau de Cristiano Ronaldo Padhabawan ban beteng kijing lekai haklamit ke Al Hilal kelapan pai kela dasau gol jika Al Nazar jikine kisau gol jeng ke Al Hilal tebda Usavic aga menit ke basan pusan bat Mitrovic letep argol padek sigol tebda Malcolm haga menit ke bah nyopaar padigane kejing lekai ara daga Al Hilal pat sakawai kejing lekai jong ke Jerman Super Cup jong ke final ke tahap deng ke Bayern Leverkusen percaya ke Stuttgart ke Bayern Leverkusen kelasi job daga penalti ke tada sau gol lalai gol hagijing lekai Hamdan kelaya kait mar al gol bat kebayan Leverkusen kelayo redkat nado ke menit ke balai punyo kelaya lekai tang sipungut bat ke Stuttgart kelayo bantam hakamat Andre kebayan Leverkusen kelapan kait haga menit ke ba prapupra kebayan Leverkusen mentah kesamoy kalau job kumbalai teliki trofi kita ya ke Jerman Super Cup bat ya ke Bundesliga bat ya ke DFB Pokal Kubres Cibun.